Bakunzi ba Kigali News rero kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana n'amakuru arebana n'umutekano politique na diplomasi tugiye kuba twinjiramo tugera tuba preditinga tubiva imuzi n'imuzingwa tubabwira uko situation ihagaze. Turaza gusimbukira mu mujyi wa Uvira tubabwiye yuko amasasu menshi yongeye kumvikana by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Uvira ahitwa za Karamabenge ndetse na za Songo. Turaza kuba tuba preditinga tubabwira uko byifashe ndetse n'uko situation ihagaze. Muraza kunyemera by'umwihariko tuve imuzi n'imuzingo amakuru menshi agiye atandukanye. Nshuti za kadasohoka rero turaza kuba dukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye. Muraza kunyemera tugaruke gato mu bice bya hano by'umwihariko mu misozi miremire y'iminembwe ahitwa Mikarati ndetse na za Nyamara tubabwira uko situation ihagaze. Amato y'intambara yatangiye akazi katoroshye by'umwihariko ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kuba tubabwira uko byifashe. Turaza by'umwihariko rero kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye tugende tubapodatinga gatano kuri gatano tubabwira uko bimeze, ariko muzi no kunyumira by'umwihariko dukomoze ku makuru akomeje kugenda aturuka mu bice byano muri teritwari ya Fizi. Imirwano irakomeje kandi ikomeje guca ibintu bitwa za Makabola. Imirwano yamaze kuba ica ibintu, turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo byinshi cyane. Rero turaza kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo, gusa mbere yo kugira ngo tubyinjiremo munyemera mbanze nsuhuza n'abantu badukurikira bari hirya no hino, kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, bari muri Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Turaza by'umwihariko gukomeza tunasuhuza abantu badukurikira bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada. Tubabwira uko situation ihagaze, ibintu byakaze, ibintu byamaze kuba ibindi. Turaza kuba tubikomozaho. Rero muraza kunyemera rero tuvuge byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi muri rusange. Turaza kurebera hamwe amwe mu makuru arimo aturuka mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Masisi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hari amakuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi turaza kuba dukomozaho. Turaza kubabwira yuko u Rwanda n'u Burundi birimo biganiro bikomeye by'umutekano by'umwihariko ku bijyanye n'ifatwa ry'umujyi wa Uvira na AFC M23. Ni amakuru yamaze kujya hanze. Turaza kubabwira yuko umutwe wa RDC wategetse yuko abaturage gutanga ihene ku ngufu mu minsi ya Noheli. Uyu ni umutwe by'umwihariko uhanganye bikomeye na M23. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira mu makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi tugende tuba updatinga by'umwihariko, ariko kandi sindi butinde kuko duhita twinjira mu mujyi wa Uvira tuba updatinga tubabwire uko byifashe. Uvira amakuru mfite nuko urugamba rwamaze kuba ruhindura isura, ibintu byamaze kuba biba ibindi mu mujyi wa Uvira. Akaba ari umujyi wa Uvira rero umaze kumvikana amasasu menshi ahitwa za Katumba, za Karamabenge. Ibintu bikaba byamaze kuba bihindura isura, ivumbi rikaba ryamaze kuba ritomoka. Amakuru amaze kugenda nakira nuko isaha ku isaha umujyi wa Uvira ushobora kuza by'umwihariko uri kontrole, ushobora kuza kuba uri kontrole wose n'igisirikare cya M23 zongeye gusubira mu mujyi indani rwagati, kuko byamaze kugaragara yuko nyamuneka ibintu byamaze kuba bihindura isura. Amasasu menshi ari kuvuga, gusa no mu kanya gato kari imbere turaje tuba updating tubabwire ese amasasu ari kuvuga ari kugira izihe ngaruka ku basivili, ari kugira izihe ngaruka uruhande rwa M23. Ariko kandi Makabola by'umwihariko Salambwe Inale by'umwihariko rwose zamaze kuba rwose ahantu zakora amasuku adasanzwe. By'umwihariko twabonye Inale za Salambwe zikora amasuku. M23 nyamuneka yamaze gufata imisozi yose iri strategique muri ibi bice, ariko kandi nyamuneka amakuru namaze kwakira nuko ari kugaragara n'ikoranabuhanga riri kurasa FARDC na Wazalina FD n'Abarundi. Iri koranabuhanga rikaba riri muri santere ya Makabola. Urugamba rero by'umwihariko rukomeje kugenda rufata indi ntera, ni n'akamasuka akomeje. By'umwihariko ibi rero bikaba bije nyuma y'uko M23 irimo iragerageza gukoramo Uvira na none Fizi, Tanganyika ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye ahitwa za Karundo. Amasasu menshi ari kuvuga nyamuneka ibintu byakaze, urugamba rwamaze kuba rufata indi ntera. Za nyeshyamba zo muri Wazalendo za RCD
mu midugudu yo muri Grupama ya Kizima muri teritwari ya Walikale bategetse abaturage yuko mu minsi mikuru ya Noheli y'Ubunani ngo bagomba kubaha icyitwa amahene. Ubu tuvugana rero mu 23 yamaze guturuka aho bita Useni Kigingo Makabola Kasekesi uhita yikubita hitwa za Swima ni ku muhanda route nationale 5 uturetse mu mujyi wa Uvira. Ibi byose rero bikaba bimwe mu bintu biri kugaragaza ko intambara by'umwihariko igiye kugomeza kurushaho gufata indi ntera muri rusange. Ibintu rero bikaba byamaze gukomera ndetse bikaba byamaze kuba ibindi nyemera nkubwire yuko rero igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi mu biganiro bikomeye cyane by'umwihariko ku kijyanye n'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Nyuma y'iminsi mike ihuriro rya AFC M23 rifashe umujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inzego z'umutekano z'umwihariko z'u Rwanda n'u Burundi zahuriye mu nama y'urwego rwo hejuru igamije gusuzuma no guhosha umwuka mubi ubwumvikane buke wari watangiye kugaragara hagati by'umwihariko ku mpande zombi. Iyo nama rero yitabiriwe n'abayobozi bakuru b'inzego z'umutekano by'umwihariko n'aba leta, yabereye mu biganza rero by'impande zombi, ariko umutekano w'akarere wari wugarijwe n'intambara yari ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ifatwa rya Uvira rero umujyi ufite akamaro kanini ku mutekano w'ubucuruzi, imibereho myiza y'abaturage mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu karere, byongeye kugira impungenge n'ingaruka zishobora kuba mbi cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe rero aturuka mu bice bigiye bitandukanye aremeza ko nyamuneka imikoranire yo gucunga umutekano mu mipaka ihuriweho, guhana amakuru ku mutekano, uburyo bwihuse kandi bwizewe ndetse no gukumira icyatuma amakimbirane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahinduka ikibazo cy'akarere. Impande zombi zagaragaje ubushake bwo kugabanya imvugo n'ibikorwa by'abashyira umubano mu kaga by'umwihariko wa diplomasi. Abasesenguzi rero mu bya politiki mu by'umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari bagaragaza ko iyi nama ishobora kuza kuba intambwe ikomeye mu kongera icyizere hagati y'u Rwanda n'u Burundi, by'umwihariko mu bihe byashize byaranze umubano ugenda uzavamo agatotsi bitewe n'ibibazo by'umutekano n'ibirego byakunze guhanahana ndetse no kugenda bigaragara. Ariko kandi ku rundi ruhande rwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi mu 23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cyama 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'umwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano
w'intumwa z'inteko nshingamategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye, kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Bigitamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo, bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo
ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyimira nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tuba updatinga. Gusa binumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko bohereze
bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye i Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze yuko ngo kiye kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhinduniro Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya 23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye